Voilà musidɓe on wonɓe sibude assistance humanitaire d'urgence ɗo kala ka wonti ɗo meɗen salmini on meɗen jarni on Mouradu moƴƴuɗo meɗen indi on ko sari moɗon ko toli o émission mo wonɗen e wadde émission spéciale mo wonɗen e wadde tawata haray nokkure ko wonɗen ɗo ko meɗen Mali précisément Gaya nokkure ko wiyete Niassagala haray ko andintingol on Allah subhanahu wa ta'ala muuyi en darnu juulirde tawata jami mo darnu ɗen on hande aduna Allah fof kala innaɗo gina yanjo haray alamu iyali jami mo darnu ɗen ka meɗen Niassagala sabu ardu men ɗum ka meɗen Niassagala musidɓe hayɓe andano inde wiyete Niassagala haray hande no noddude men inna Mariam haray meɗen tori duwa ka meɗen Niassagala ɗum fof ko duwa e barki haray meɗen weltani julɓe Allah ɓen fof ko watte muɗum musidɓe o yiɓe sonnaɓe neniraɓe meɗen ɓe tini ɗon e nder o boɗɗo ɗo e babiraɓe meɗen duwiɓe haray ɓe toliɓe ɗo fof haray ko andi gollon yimɓe maapi ɓe sonji Mouradu moƴƴuru on yafantolan noon hiɗon andi ɓay en darni jamiu men on haray men humpodirno e sonnajo partenaire jo meɗen wonɗo ka meɗen Amérique o wallitori en fi Allah woti annabijo kañum sonnajo on o inni Mariam haray dey ko mi falete ɓay haray mi yi golle monɗen ka meɗen Mali haray miɗo annino ndiyan sadaka mi fala ndarude so tawi woni feere heɓay mi wawa naɓude mbuɗɗin wawon okkorde ndiyan woni Mali wona Mali miɗo fala ndiyan laaɓuɗan ko mi okkora julɓe Allah ɓe min sista ko ɓuranimmi ɓay en darni juulidanen Mali haray koye walludira e meɗen ɓe ndiyan ka meɗen Mali woni probléme ala gaccana elan hakkeya donc haray ko moodi am min tigui ɓay ɓe tawti ka mojo bere ko kamɓe yawno han Conakry ɓe yeyta e debbo gaddi mbuɗɗin han Conakry muɗan ini Mariam Aissa yal moi je vais me déplacer ɓe yani mbuɗɗin Conakry ɓe yewtinilam mbuɗɗin mamu haray ko teddugal e julɓe Allah ɓen fof ko ɗon tini ka meɗen Gaya satteni no ga Mouradu moƴƴuru ko andintingol on taw kala auto momin inni yo addu men ɓenna ɓe yarata ko goto pet woni ko jaaɓi addugol men olle adduɗo men musidɓe o songino ka lawol Mouradu moƴƴuru himo wawi auto wa makko ala andintingol on ko hanki men duwano yiltade men hoota mamo mi yehi hanka hoore fello andintingol on law auto wawali bujugo ɗo ni men paani auto en jippotako ngal ƴawata haray ko woɓɓe go woni arde puusangol men poɗangol men auto ɓe no amen han Mali pièce kadi manko ɗon o heɓotako Mali ko ma ɓe ittana men pièce on han ɗo e laaɓe ɓe addana men min déplace kadi mécanicien jo laaɓe wara wattana men auto so min ɓoroɗo men hoota lawol ala donc machine ji ɗi wawata arde ɗi waɗana en forage haray musidɓe men humpitike noon ɗon andi menen somin ari ka folasoji min longoto min anda ko fewndi min anda peyɗe teɗɗen fiye waw waltorade babiraɓe meɗen ɓe guininira e meɗen ɓe hiɗon andi coopération japonaise arno ka meɗen lagine ɓe ari ka folasoji ɓe hokkode yimɓe boyi ndiyam so ɗon manditi e wanno expérience ka meɗen Dindo sonnaɓe go tanti Fatiba wontirɓe ka meɗen Belgique wonno ko mottiniri mbuɗi toon kadi ɓe waltori en fi Allah woti annabijo fiye waw okkorde ɓen toon ndiyam haray c'est la même expérience falɗen e wadde ka meɗen ɗo par ce que min humpitike fi o pompi on bonino neeɓi on tini o pompi ɓe waɗanno ɓe o pompi gila hitande 29 le 29 4e mois 2007 o pompi woni ko ɓe okka o pompi kono hiɗon andi ka flasoji meɗen on yafoto en mais c'est la vérité si ɓe okkama hunde ɗen surtout ɗiɗo pompiji ko hasi kon haray dankateri yon no manki on yafoto c'est la vérité mais haray no manki si woni kadi boni ɓe wattata donc pompi on bonino ɓe ala hutorde pompi on kono o pompi ɗo beru kaydi hendandi ɗin hino holli pompi on ko pompi moƴƴo kono ndiyan no nder ga mais probléme o pompi on boni haray no fayntin kaydi no manki ko duwa takkagol ɗum ɗo andugol quantité ndiya wonɗan ɗan nder ga par ce que si tawi woni en transforma e oɗo pompi par ce que nous sommes à 1 kilo de la mosquée on yafoto kilo goto no hakkunde men ɗo e pompiki e juulide men nden musidɓe haray noon susi men o fof ko honɗum ko okkorgol hoɗogol ndiyan ƴetta kadi ɗan ɗo ndiyan ƴawnawa kilo goto naɓa ka juulide men nde woni to musidɓe on tini ko golle molanaɗe wonɗen e wadde ɗo ko waɗanten ɗum par ce que sen darni juulirde so tawi woni ndiyan ala haray c'est vraiment compliqué babiraɓe meɗen ɓe wata tinugo ya han ko ɓonnudu woni leydi maka caangol gila men hewti ɗo ko toon woni yaade ɓe ƴogana min ndiyan komin looto ƴogana min ndiyan hay komin huppira wona min o robban ɗo komin huppirimo kon hanki ko toon woni ko ƴoga on tini musidɓe haray piiji ɗi ndi welaafi haray noon ɓaw e hoore mbuuɗi ko sonnajo on ittani en kon Amérique wallitori en fi Allah woti annabijo haray mi humpodiri e technicien ɓe amen ɓen
jesana men forage on tigi be yawnoɓe dindo wallitori men tonɗe haray devi waɗa ɗon fo il faut un montant de 76 millions fiye wawade ɗeɗo golle fo musidɓe parce que nous sommes à 1 kilo de la mosquée haray noon ɗum ɗon ko on ɗum ɗon no holli haray e nder on devi ɗon e wawa heɓude pano e pompi par ce que so waɗi ɗo pompi mo 4 pano wawata arrange golle ko fulawa wonde tambita gongon no sattani ɓe haray noon si tawi woni en respecti on devi ɗon e wawa heɓugol pompi mo panoji e 6 itten o pompi ɗo few ɓay Allah tawi Allah tawa ndiyan ɗan nder gabonali haray arano ɗum taw expérience on kono ko si kajiri ndiya hitano haray ɗon e wata déplace gol ɓe ɓerata ɗum noon taw on déplacement ɓe ɗo yoɓa ɓe ɗon 6 millions de no franguineya on 6 millions ko fiyon ɗum ko addugol moteur on e pompi courant je on ɓe yara ɓe waɗa essai pompage on essai pompage ɗon ko ittugol o pompi bonɗo ɗo few ɗan ndiyam wonɗan to min mbaɗiyam mi anda wona min jasi forage on yetano gila 2007 on tini haray waɗa essai pompage on ɓe ndaara quantité ndiyam wonɗan ɗan ga ene o quantité ɗo tawsi ɗum ɗo wawa okkude donc haray musidɓe économie holliri on ni haray il nous faut d'abord un montant de 6 millions on 6 millions ɗon ko ɗum ɗo waweten haray e déplacirgol ɓe ƴetta moteur on kañumma e pompe électrique c'est à dire pompe courant ɓe adda ka meɗen ɗo ɓe itta o payno mi holliri on ni musidɓe comme vous constatez moi-même je suis épuisé ƴawgol ngo ɗo fello c'est pas facile ko fello wonden hoore mum ɗo musidɓe haray o 1 kilo ɗo vraiment musidɓe je vous prie humblement de rajouter de nous aider pour avoir les 26 millions qui vont nous rester e nder ɗum golle ko jokkuɗen ɗo fof ko million nogay jeego heddani elan andi hande tun ɗum gasa adde jogoto waɗe ɗum ɗon haɗa ko nde ɗo juurde mum hollugol on fiimum pompi on ko woni toɗe ya 1 kilo entre la pompe et la mosquée haray pompi on boni musidɓe je vais vous montrer cette mosquée s'il te plaît tu peux allumer les ampoules donc musidɓe haray ko juulirde viens anime l'ampoule haray ko juulirde haray ko jamiu mo darnuɗen on ka meɗen ñasagalani musidɓe haray si en darni juulirde nde ala e ɗuma honno jamiu mo ala ndiyan haray no satti ko fota wona seeɗa haray men toroto julɓe Allah ɓe fof kala anduɗo wuri seeɗa maya e pooma haka nder juulirde Allah ka suudu Allah wonɗen haray wallidiren wallon men les 26 millions qui restent non seulement il nous faut un montant de 6 millions fiye wawu addugol ɓe waɗa essai de pompage ɓe arda technicien ɓe darana en quantité ndiyam wonɗan ɗan ton ɗin mengel haray ɗin ɗon mbuuɗi fo on 76 millions ko honɗum haray ko fi pompi mo pano 6 ɓe waɗanen kadi château wara ko jande ɗen c'est ce qui est plus garant d'ailleurs ko innande nun ɗon ɗon andi se inne waɗa yoni château on ciment ko sonja heɓi sonja en déplacé ma sonjo meɗen andi kono nde julde darnira ciment goto saku ɗo 95 millions ka meɗen gaya charge man jaare ala charge man jaare sa itta e laabi addaɗo itto fo e montant de 5 millions joni se ndaari ɗum ɗo fof haray e wallidirde wawen e wadde haray château ferron haray no ɓuuri e moƴƴugol cuve ji ɗin ko ɗon iwata haray hiɗen miiji wargol pompiji 4 ka meɗen gaya si ɗin ɗon mbuuɗi heɓi ke ka meɗen ñasagala ka pompi o woni to andi kaka tummoɓe waɗa koɗoli ɗi fotti toon ɓe waɗi o pompi ɗo koɗoli ɓuuri ɗi joyno alantour ɗo ɓe hodde gayaka maɓɓe to kilo 6 par ce que ɗo e gaya ko kilo 6 joni haray ko mabaɗen pompiji ɗiɗi toɗe ka forage maɓɓe o woni to forage bonɗo on haray koɗoli ƴogat ɗi fof ya fotta ɗon ƴooga ƴetten cuve ji ɗin adden ɗi dow ga ka julde nde waɗa ga hiɗon andi julde si darnama sin okkori nden ɗon julde ndiya ko baraji wodani mawɓen duwi duwaki Allah no andi si ɓe salli gorke ɗan ɗon ndiyam ɓe rewi Allah lanɗo subhanahu wa ta'ala o hara yan okkuɗo ɗan ɗon ndiyam hiɗa mari bara e duwa ɗa mari duwa e baraji e nder nden ɗo hunde musidɓe kala e moɗon anni hiɗo ittugol zakka ma itta sadaka ittana mawɗon feƴƴindo haray feno saɗa ɓeɗen hattogini e moɗo yo wallito men waɗen ɗan ɗon ndiyam ka meɗen gaya hara mawɓe meɗen ɓe soñjaki yummiraɓe to waduɓe no ga woɓɓe no ɗo sa yiɓe nawji ko tuggordu leɗɗe ɓe joytoto hay coggu tuggordu ɓe heɓanta hoore maɓɓe ɓe musidɓe hara meɗen tori on ballal meɗen tori on ko sabu ɗum ɗogan no gasa haray Allah waɗirani men paana hanki ɓay hari min fokkiti few
mi yehi hanka hoore fello auto amen on paani ɓe ƴawata o yiltotako hay PS kadi heɓaki maali haray ko Allah muuyi yo men waalu hande kadi gaya ga fiyo bimbi yo men humpito fiyo on forage bonɗo mais yaame wara expérience men ndara men tawa hiye wawa transformude ɗum ɗon fiyen okkoro hoɗo ngon fof ndiyam musidɓe il nous faut un montant de 26 millions qui nous manque fiye wawa waɗugol ɗum mi tori comi jeeji on julo jeejirte walliniren wallon men mi wallon kono mi wallirta on mi walla yon fiyon heɓu duwa e baraji woltoɗen go hoɗo ba ndare hande jami mo darnuɗen on ko honɗum woni waɗaka hanki e nder ndi juulirde duwa mokko baaɓe seeni un peu partout duwaji ɗi waɗa imam ɓen ka jamiu noma premier imam deuxième imam troisième imam conseiller ɓen fof hay e goto yeggitaka yo Allah ɓeydu baraji e duwa e meɗen musidɓe enen ɓe waɗa ɗum ɗo fof mi torki Allah mi fattiki Allah ɓay ko woɗɗi iwɗen arɗen gaya meɗen acci ɓiɓɓe meɗen acci modiɓɓe woɓɓe amen no soñji dewle ɗen wona ko moƴƴi en fof hiɗen andi hande sonnaɓe ɓe fof no soñji ka dewle maɓɓe kala marɗo dewgal tawata soñjaro ton hiɗen tori Allah yo Allah ɓuttinamo aduna e lakara yo Allah feppini e modiɓe men ɓen Allah wata hunde bonu hakkudeji meɗen yo Allah okkoren ɓiɓɓe Allah waɗi barke mum kala e moɗon maporiɗo kaydi leyɗe porte yo Allah okkor on tigi barki Allah e duwaji mawɓe meɗen ɓen e barki nulaɗo makko Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam musidɓe hara en fof hiɗen torodiri duwa e barki mi toriki on mi jeeji on okkoren go hoɗo ndiyam hiɓe soñji ka meɗen ɗo musidɓe se waɗi cuve ji ɗin ka meɗen ɗo ka juulirde en pooɗi ndiyam ɗan e waɗanay jaami on ɗo pompiji ɗiɗi hara baaɓe meɗen ɓen ɓe hiyali ha hande ɗin pompiji si ɓen yi ɗum ɗo ka meɗen ɗo hay so ɓe duwanaki Allah jaabina duwa musidɓe hara meɗen tori jom ballal hala lanata min mari yambi ronki mi ƴawi pelle hambi ronki mi neeɓi gollude fulasoji men ɗin hara mi yaari kadi fulawa mo mara laawol ɓuri gaya yo Allah hokkoroɓe laawol sabuna ɓe mara laawol yo Allah ngu laamu wawu hiide ɗi émission ji meɗen wallito en andinen ɓe lagine wona Conakry tun lagine ko fi lagine fof si Allah holli lanɗo men gon himo tippi ka meɗen maali ari e ngol laawo wiyetego ñasagala min ɗetti otowa ngam min wi meɗen suti dow ngal ƴawata ngal jippotako hara meɗen tori yo ballal musidɓe encore une fois de plus meɗen tori Allah hara no gasa ko janggo han faɓɓi janggo ɓay sonnaɓen no walliti e muradu moƴƴuru hara rajiyatu wonɗo hotude on hande Conakry minne mo faɓɓi janggo ɗettu kodi oto arta maali ara waɗaɗa ɗo ndiyam heɓa annu heɓa duwa et barrage et barki hara yen fo hiɗe weltodirani musidɓe c'était votre ONG assistance humanitaire d'urgence Mariam Touré accompagnée de toute l'équipe presque parce que miɗo wondi e ABD représentant men on labbe miɗo wondi e madame Diallo la nouvelle stagiaire du ABD miɗo wondi kadi e Rouguiatou ɗo ɗe miɗo wondi e Alfoumar miɗo wondi e Mody Djoukoɓe men mi fo miɗo welti men e sarni on muradu moƴƴuru hara joni say jarede musidɓe wassalam